Ia miro maka deni polo meraja-raji kecuali memang betul-betul dikerja dengan sempurna. Engka mi cek de serena sorowa kamparanga berangkat. Tak bali ije tuh. Malai kaluku. Namo ka pangi di koto mahake ka kumakoto di kaluku lolo. Malai kaluku lolo. Napa na tari gonci. Kak DJ nah kuat tu alaki baki mak bojo malaba-laba itu kenapa tetaro ro kaluku tapalongi gorok na ro usaka ginawa dita mesin ru napa malaki kaca tapalin na okoro sidape na kaluku okona ro tataro goncing ya ko mak barasanji te na mahalul kiam na tapa ulua na anjur katoi na bitta na rekotama ni ulas sulhijjah hari Senin ya. So sini matuk natama ya. 1 hilal 1 sulhijjah. Na kotama ni 1 sulhijjah na manasaki melo makaroba. Tausaha kami tak gangkuliangangi. Aja tatok ba, aja to tak kelu. Aja tatok ba, aja tak kelu. Dia disunahkan. Maka dawai makaliliang ngapus tas kumalampi loro mata per ni jolok. Namo tu to mahakika ilemak to mie tu belulan na bimbe pakai mahakika lemak ya kan. Jadi makanya tu koki pikir pak dua tu pembahasa si di bab akikah dan kurban. Si di bab itu na dua. Akikah si bakarobah. Na iya to na akikah migalak dak wita. Depa na jaramo patau mulai pas suku-suku tongan. Namo haru ya pak bu oko pondok kong kata tama mahakeka. Mahakeka ya pon hakeka ya na. Depa ule pas syukur ketongan. Pas suku kang makada tidak dipatahkan tulangnya. Pak ya ko anjuran na itu kami nama kanja deni polo bukun. Ya ro koto mahakeka. Yaitu buku rusuk nama langkung mako ko bami tujun na julaka na ilaga si bawa ko tujun na watan na deni polo buku ajena de toni repak deni polo ya miro hindari de repak karena dilarang nak kena bita aja mu repak bukunya rumal libu supaya anak itu tidak patah tulangnya hingga dia meninggal. Iya. Jadi nang katau mahake karena de to na polo ibukun na yero bembe de na polo bukun anak tatuko nakal na musim. Itu. Berakatnya itu. Kulitnya ditanam. Yopo ko yero ulemo palabak mo pa. Iya miro makada deni polo meraja-raji kecuali memang betul-betul dikerja dengan sempurna. Engka mi cek de serena sorowa kamparanga berangkat. Tak bali ije tuh. Malai kaluku, namo ka pangi di koto mahake ka kumakoto di kaluku lolo. Malai kaluku lolo, napa na tari goncing. Kak DJ nah kuat tu, alaki baki mak bojo malaba-laba itu, napa tetaro ro kaluku tapalongi gorok na ro usaka ginawa dita mesin ru napa malaki kaca tapalin na okoro sidape na kaluku okona ro tataro goncing ya ko mak barasanji te na mahalul kiam na tappa ulua upure tappa ulua na ipatama ko ro kaca aja na ko kaluku ukumi kaca ipatama napa malaki sinru bicu ta sinru iwai na kaluku bacangi salawa napa ipinungan ngananae itu pengganti tahnid namanya. Pak iya watun na nabitta ka Roma nakunya nabitta kapata pulo halusulada na doangi napa ipandrengan anak ya naria setahnit barakakna nabita denang kana bele legalasan na iyo apo-apo na nana eko mese ni papelo ni magani mesa na tamailasa kumakunya jadi makadeta pandita irul aga wadi dena kasola loko nana dan memberi manfaat
pengganti tahnid kalau kulolo waena lai pinungan inana ini baca salawat iya rot pengganti tahnid itu tapak komoro de KP menik deto kata ternyata sarak sana ke kayaro tania keutamaan nami ada fadilah-fadilah ketika kita mampu lakukan. Jadi tania mencaji sarak. Iya. Aku bahasa nata mi hakike nami sitap kaulo na nami gendong wai karoba pai pake. Iya. Pak ya tu ko makadete karoba telu. Ma agasane mahakike telu. Matapa ulua ia ngaseng dengan penyembelihan. Telu jadi iresmi kangi asana tapi ya dia pernah jajana yang tadi asa di tak beli tu ya tu maangkat tau pandri tabe sepodang ngak de wis kada kinri kita aga nonroi malai de utanai be sama kada kita dapat di mana napa umak kada ya tu nana ko bunga jaji angka tuji maciori pitung ngeso jajinna napa mak de ya tujinge makanya 7 hari kelahiran diresmikan namanya tarim mas sujolo ya rojinge napa mulai ngasan. Nah, dan kalau nama itu diresmikan lai bici kangilok konana sebut fulan bin fulan saya resmikan namamu dengan ini mudah-mudahan Allah memberkahi dengan nama ini ia koteria ronanae aja na ya rasa talengi dia nasi cocok. Nah, penjelasan atau pandita yopui di angka memang ya senakoro Imon Rita Roki napa pakai no? Iya, jadi ada keistimewaan yang didapatkan itu. Kemudian aja nambelala ada pembahasa kulokot. Na anjur katoi nabita na rekotama ni ulas Sulhijjah hari Senin ya. So sini matuk natama ya. 1 hilal 1 Sulhijjah. Na kotama ni 1 Sulhijjah na manasaki melo makaroba tau saha kami tak gangkuliang ngi aja tato ba aja to tak kelu aja tato ba aja tak kelu dia disunahkan maka doa maka leliang ngapus tas kumalampi loro mata per ni jolo kutulai jadi aku meki makalu memang ni bajah kan aha ibajah ya kau sini ngita mani Sulhijjah lau memang ni makan lu bajah iya lau memang ni macikuru bajah magai makadai nabita ro tujuan na natengi makan lu natengi mapotong kuku makadai nabita mario marenui lanro alemu saksi kangi karobana melo ia tuak tak kalemu mitai karobana secara langsung makanya angka sunnah berikutnya ia komak gere karoba itawe isunakan ni hadere mitai penyembelihanna aja nak bagi dagi patai napa kilo iya komak gere ya napura nama gere nameki made ade ini dia nama digagah tapi ia komelo mak gere usahakan ni hadere magai illau dongi narek komelo mak gere pak gere kayak itu pak gere surat palenna ipisono kuyawana alonna sa pimelo igere kan napa komoro de jadi aro piso yalay itaro ko kay alonna makoy ipatano kuyawana ni palenna karena itulah tempat binatang tidak melihat pisau. Apa iya ko tatni makwai na ipaliw sa pingin nalala mata na ita yato na ita pisota natengi na bitta isilangi olok kolo apalaging katutaw magere nagere isa pingi o ko sidape na si bawan na tato sa pingin lalala mata na makwai na panagere natyalada na bitta itu jangan kau membunuh 2 kali binatang naten na bitta hati-hati to kidi ko makaroba kinamega sapi. Iya, kopondo sama 19 juga. 10 nesera tama. 10 nesera kopondo jadi upoda mana miro panitia ku makada si seripu mana nih. Paliu mana nih sapinge. Liu mana pi sapinge apakah mapamula magere. Dewa gere kode na liu mana sapinge.
supaya binatang tidak melihat sahabatnya disembelih. Namo je idi makoto pak kota koto tu dan itika anggota ini gere ko sida pewe da gaten re mamatai makko mati itu sapinge ya tu naten nabita ya tu ampai cicak e makada nabita ya ko cicak ni mo bampa na mate si ratu 50 palanna ya ko akka duai mo bampa na pamate si ratu manya palanna ya ko akka telu mo bampa na pamate 50 manya palanna. Maginang kapede kurang napalaba na bitay uno cicae tapi dia nawat ding silang. Hati-hati to ki dia madari mak jebak balau. Esang kata mak jebak balau to napa curuk kana mudupai melomo po. Dia nawat ding. Ndak boleh. Me kakapa ngoko makoi. Pak jebak balau cici. Tidak boleh. Termasuk menyiksa binatang dengan membakar, Nabi melarang. Karena yang boleh membakar itu cuma Allah. Makanya kong ka bere-bere aja ni tunu. Makanya kong ka bale aja na lupa-lupa mo pamakon ni patamo kopie dia na wading. Kasih mati dulu baru dibakar. Nah paham ya? Itu apalagi di makun raya. Paling namanya ke zaman nakor. Kemudian yaro nak makada itaru yaro pisuk ko yawana olo kolomelo igere. Kemudian iya kotamay na pasakna, iya kotamay na pasakna olo kolo tagiri. Aja na masu. Iya kotamay. Kan manyawo makoy matanda tu kotamay berarti menrek watana. Ya kau masih kepe no, ya kau menre ni watana langsung tagere. Usahakan ina pesan masu ni mato korobaka sembelihannya supaya dia nak bau dagingna, dia tahu nama si jamawari. Itu kuncinya. Namo bembe, dia nak bau bembe, ya nata mau nak pesan nana patagere, insyaallah dia nak bau. Ya miko masu ina pesan nana patagere, mak bau ya. Kemudian iya kau mak gereki aja tapa cukup iya ulun na sapinge aja tapa cukup makku ye malak dak kamai batena pak gere menre nadapi buku cakon nokwe angka tu kotu urat na sapinge telu mapute pada nak 5 rajan na cidi angka mapute 2 titi si depe ya tu telu si dilari lokui ko na si tembus tanru na katol lari loko kanukun na. Iya na iya tu napat tu tay ko magerei mapat diwat tatay ko nanre daging karena itu bervirus. Makon itu nama dari katau manre daging jamba-jamba ko purai. Napat tu ipak gere iya ro ura iya sena maputewe hati-hati. Itu ndak boleh memang diputus itu dan itu disebutkan dalam fikih. Jadi yang kakama pak gere semangat apa mulai yawa materul tu makalu-kalu bate na mak gere deh kagak man rasa itu jamba-jamba tu teh konanre ya tona tu ampai de na waddingi tatte besi tanruna kanukunna atau ditarik ekornya sampai bunyi nasabak ya kigeteng ikut na napet tu ya tu pecah pembuluh darahnya itu pasti itu bervirus. Yan tu ampai to matot terus nak kada aja mu geteng ikut nah. Lawe na mu geteng ya tu balulang ko tuju na banrek na mu akatan ni mu geteng aja nekok na pak ya nekok na dapat tu ya tu pecah pembuluh darah itu pasti diwat tate konandre karena virusnya menyebar. Itu kan tahu nih sah? Tahu nih? Itu apa? Jadi ini penting sampaikan itu Pak Gere ya, tapi Kang kok biasa mak gere Pak Imam ya? Pu Imam. Kendoi Pu Imam? Kamu Pu Imam? Malolo ka pangi mata? Wah ya malolo to nga Pu Imam. Magala. Cuma yero ini himangi hati-hati ki. Nalikai bagian sapinge. Pak Madari itu kumat di pusaping itu dia pernah makan jari puna Madari mak depe nuwe. Pak Gere Madari mak tendang. Kayaknya hati-hati ki. Jadi di terperhatikan nih, tadi kita rumah kado wading ni mak depe ko maku ye. Iya, deto tu nawat di mate sapinge tasio
Ia na pura igere tapacuran ni masija pasiona. Tidak boleh itu. Mega tu tahu nasio ini tai mate pinapanalaga pasiona. Itu tidak boleh. Hati-hati ki. Macepak mentau patau Jadi ro pasio ta singkar ru pucu memang nih. Iya. Cuma angkat wita ala makokoe biasa ko Kalimantan witero. Itu besi. Di pertama sapingin apa ipalaba angka ko iya maka metta ko yero ipake. Yo buku iripung ini paliu memang. Biasa Pak di pondok itu jam 7 pagi ko tahun dulu yero 20 pasaping. Pak kalu bembe. Tate pitu pa mulai dia pernah tate 10 si dina selesai mana ngibage. Tapi pasukaku mega Pak lebih 40 panitia. Jadi panitia makanja bagi memangi ya ko 10 ruas sapi makoro ta bagi memangi tapodangi makada untuk sapi pertama apa ko tangani aja mulete ko dia nasale sepak. Magampamo matu taliang nyape kamu tuh na panitia taliang nyape yaitu terpale 3 kali 2 meter supaya dia nasi garu daging na tahu. Tapi maga ko panitia bagi dagingnya. Panitia bagi lepodak bami pakarubay makada seko nala. Ang kato mako tu peba yang pati sapaka itaw Yo puya Pak tidak begitu. Iya makaroba laugerera misapina tena palo bagiangan. Purero wale mana dagina. Maka dalam manang ina sabang kakama sahabat tamelo tali daging. Angka kama bali bola tame tali daging. Angka kama keluarga tame tali daging. Ya kosili si kilo mi walengi aga meta bagiangan itaw na makaroba kiasanna. Ya yo puya upodangi makade bagiamu misalnya 100 kilo ala nih ya kong kamelo mutaro taro nya komeko malamanang ni Mario ka apa selesai ni tugasku ini menimak bagian ni upa komero apa ya ku di si panitia suruh bagi jama-jama mate na ya tumak bagi makatawatang angka ya lengi ya deni ya lengi sulak matana itu makawatang gitu si dito jama-jama iya begitu Pak angka ya meraji-raji ya. Tapi menyamui di apa? Itentuka bami kapa kada seko kilo. Seperti kami itu nalah. Tatimbak bani dagina. Ya komeki misangi dagina sapingnya magampang. Jantung na tatimbang. Ya napura tagere nalaga jantung nalagai. Tacore ero jantungnya nalaga ada rekor lalang. Napa tatimbang? Ya ko di kilo berarti 100 kilo dagina sapingnya. Iya ko 2 ons berarti 20 na kilo dagina. Denang kana beli tu jantungnya. Itu jadi komeki misangi siaga dagina jantung na bata timbang itu ba kuncina gampalada bitirisang cuma marejing nasabaya ko bagi karoba itawe dena mungkin yung pacing ito nga dagina ko bukuna dena mungkin cara ako Pak makri guru ta biasa aja kama sa pisuku na karoba tena na sa pike pamulingi makalabi kuyasang nasang alengi suku si di sapi si dia tahu. Jadi kau pure gere ulagay pan na sa belakang langsung suruh tes sasi dagina. Jadi kau lagay pan na sa belakang sasi memang dagina langsung bagi pitu. Langsung memang bagi pitu ro pan na sa belakang. Pan na sa belah kiri sasi dagina bagi pitu sih. Aja riolone bagi pitu, juku hasne bagi pitu, atene bagi pitu. Jadi tasi dia kalompo utuh anggota tubuh sapi dia dapat. Dagipang angka, juku khas angka, jamela angka, hati ada, limpa ada, suku bagi pitu mana. Kecuali ulun na deni bagi pitu. Dia satu witang katau Pak Gere naling ulun na. Dia to na kokwe. Aja lalu talengi Pak Gere ya, diharamkan itu. Aja talengi sarogere. Haram. Kakama Pak Gere okwe mala upah penyembelihan kurban itu diharamkan. Maka kamaki kasarogere na pu imang diharamkan itu. Tidak boleh. Yang itu nak kadaman reni mange dagi haram. Tapi dia lepas sedekah tanya upah. Jadi aja tak kada talengi sarogere na aja. Yami ko makadaki alengi hadiah Pak Gere atau lengi pas sidak ke Pak Gere tidak masalah. Yami ko makadaki alengi tawa Gere na berarti kagajin na. Namahani atau imangnya tentukan nasa Gere mo sapimu 50 sabuci diulu. Itu tidak boleh.
Anda paham ya? Ya aja takar berarti dia nawat dia le daging imange. Wading. Angkat tu kampung ulunna na le imange. Mana kaji ulu sapi malengi puima. Menurut na talo bolana puima bulak-bulak mana matana sapi ke bulana. Anak aja juku khas itu malengi puima he. Pas sedekah atau hadiah, apa ia kau tahu sogi maka dia hadiah. Ia kau tahu tidak mampu maka dia sedekah. Makanya maka dia itu pandrita sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk sedekah. Aja nalap bitala ya kau sira kilo, talabani 2 kilo setengah aman nih. Iya, aman nih kau makiro. Tapi demi itu kau karo bayurus tetap ada saja yang tidak sempurna. Iya. Tapi berusaha lah. Yang penting berusaha nih maksimal semaksimal mungkin itu kuncinya. Yero sapi yero puimang kang mega nih kutanru tedo ka mega. Upasengi yero tapake magere sampai yero pisau makanja-kanja. Pisau sembeli memang. Banyak bisa kita komunikasi sama guru Kiai Dr. Kiai Muda Abdul Malik Tiba. Alena biasa koyak sangat pisau tuh. Jadi bagus itu dia nukan. Angka pisau Pak Gere banyak itu kayak Bowler 1110 96 Tramontina, Epdik itu Jerman, Balonais banyak merek-merek ini. Itu nama soli tak 2 juta, 1,5 juta. Iya. Aja na pui mata suruh meli mesigi ko mesigi ka sana. Iya mesigi temeli di mesigi ta pake. Nakatani imange. Ya ko paja imat tamatu tileru pisai palete sila ko imak barue inventaris masjid. Iya. Maka muti gay badu ko sopi daripada roda Damaskus saya punya Damaskus itu hampir 8 juta, 7.800.000 saya belikan. Damaskus itu. Yang pakai magere. Tapi kalau FDK itu kadang 3-4 tahun dipakai dia peniasa. Saya punya yang di rumah itu Balonais, talu tahun pakai dia nang kawasai. Lebih nih meni petap pulau sapi nagere. Dan itu cuma 1 kali ditarik. Ya naik perapa mau 5 nih getam menre langsung nadapi bukuna. Tuna pakai arak magere untah. Itu tajam sekali itu. Jadi ya kau bangku berak senso ngai. Dia na cocok barsenso ko daging boleh. Si salah. Barsensong itu nak boleh kada daging. Dia kan nai daging darah tanpa makundru. Ko barsenso. Jadi mega tanya aja bangku perak yaki buah bangku. Besi jambata yaki buah bangku. Tanya bangku itu perak nih na model nih tenan caji bangku. Makanya bukan golok. Asurosi sangi yang keluar dari pabrik yang karbon itu dia na pengaruhi darah. Dan itu lebih tajam dari silet. Iya nih padak ini getem aku seret memang tuh. Itu paling tajam. Tapake 2 tahun apa taasa cicang. Cinampa tomi asa ya nak gosok ke mako kohonin na napai pakai sih. Makanya mah itu apa menarang. Tapi mako rolina 2 juta, 1,5 juta itu. Iya, pe makada aya ko. Pas sidak ke Pak Gere na mipui mame na liagan dia ganda. Ngapajai. Masih melih. Iya, kira ini yang penting saya sampaikan. Ya rupa lele mandarito ya upodatu. Hati-hati ki aja lalu talale sapinge ko dia pernah mati. Mega biasa karena marepai kedo-kedo mo pisaping mako na nalale di jangan. Hati-hati. Idi aga Pak Jamai aja lalu tasila kat daging. Ini kata tu Pak Jama Pak mako mo naira tapat tamo kiawana pe daging. Mana kap daging sapi tamo kiawana pe. Oh Pak Jamai malai aja lalu. Aja talangnya leta. Nasidak kaipi tahu apa talah. Aja nai malangnya leta. Tapi dia tu kagak kodi. Yang kakama ya le daging nalo balu i. Kadang karo to kasi asimi kak malingi daging talingi daging 1/2 kilo lo maniak balu i. Dia na marigaga. Ya kole nak balu i dia na marigaga. Ya miku ini balu i na salah. Iya. Nah, cuma kok karo batu isunnakan i mak bagian ngi dalam keadaan mentah. Aja tak bagian ngi dalam keadaan sudah dimasak. Si salah ya kok taman ya. Oh iya. Jadi penting saya wasiatkan ini. Ya kok daging karoba tak bagian mematai aja tak ada. Nungko sokiti sustas denak ko ya metoro sunnah nah.
Iya, sunnah nama itu ya roh, ya bagian ni mamata, apa banyak bisa dia gunakan. Iya kota nasu dua ngasumi monro mawari nih. Yo po kota lengi mamata wadi napi jamaga boy meta monro, apalagi kau nanyo nyangin, napatama igulukas ya maketa. Makiro, kita paham ya? Aja nih dicari makanan nongkosok itu ternyata urusat ya roh, bagikan dalam keadaan mentah. Iya. Jadi terakhir penutup ini. Ya koci di mi asat tama makaroba lakai tapatama. Aja na benewe. Suami. Napai di lakai ko makaroba ki nya kabani kada iya karobai untuk aleku istri dan anak-anakku. Macu ni beneta si banata. Wadi angka kama tahu aku tandute dong apa ba ini na 12 anak na. Ya ci di mitama dia nomor gaga. Wading ipaciomi. Jadi ya di lakai mendapatkan sunnah ainiyah namanya. Istri dan anak mendapatkan sunnah kipayah namanya. Tabahan ya. Tapi coba ni beneta. Aja tu si takada. De beneku mima pole di. Dia nama rigaga. Nama oleh na gaji. Tata tiba ini dia nak kena berubah cilakai. Jadi ini na lakai tama. Tapi cio i beneta. Apa ya ko benewe tu. Dia na cio lakai nasibana. Yang kau mampu ki semua patama anak tapatama beneta tamatoki makanja pa tapatungka kisi di sapi si di anak makanja tapi annya ki kede walupa ye waddi gaya karobat tau matewe dena waddi apa ya tu ya karobange sapi apahan nih aja lalu tak karobange tau mateta sapinge tak karobang. Iya miko makade waddi ga ipakaroba tau matewe wadding nareko angka wasiatna menurut pendapat na manta sapi. Iya kode gaga wasiatna tidak bisa karena angka syarat na karoba mesti ada izin dari yang mau dikurbankan. Tahu tuo ilau pa izinna ya kode tidak sah kurbannya. Kau tahu mate minta izinnya. Beko caranya ilau na mati ustaz. Makanya disebut harus ada wasiat. Ya kalau dia wasiat, tidak bisa. Imam Abu Hanifah, lihat si Abu Hanifah. Maka dari ada wasiat, tidak ada wasiat, tetap sah dan sampai kurbannya. Namanya sedekah kurban. Karena pelaba itu, jika kamu makaroba nak ada almarhum ya almarhum ya almarhum almarhum, dia nama rigaga. Si garu tahu tu si batau matewe tidak masalah. Aja tak kali ya tahu mate no si bado melo, dia na cocok, dia merigaga pada mui. Apa pada tatung kaki mu matu sapita apa pitu tau tama pitu asang na 10 sapi jadi na tu dia berarti kamu pas soro telu tali tasi di sini tamato ko surimon rita seyai makanya memang sapi makanja ita karobang supaya makanja imatu sapi ngetasya aja na pada rorungnya ko bone melite do dega caurajay napa arua tau mena patama pak di caurajay te don na podangi makada wadi garua tama maka dia pui mak dia cocok pitu biasa nasa cocok ni pitu kau tahu apa mabicu tedon na ya dia kacau raja tedon kuna mau 10 cocok toh nasa de tetap pitu biasa maka raja yawana dia na melo muli guru lengi na sure gere arua de to na melo guru rete silok kui mangi lengi de to na melo nasa nguli bani pak kiai guru tan kalibone yoli lai podani maka da wadi moga arua tau tama ci di tedong akan nasa guru ta wadi weh lalak mana mata nanti nasa kendo di malah pendapat baru Pak Kiai mana karuata pendapat ama si di tedo maka guru tadi jolo ya Pak Gere yo nasa lo mitai ni te guru to wali wa tongah raja na tedo na deka cauraja na podania rorungnya Pak Kiai kalah nasang iya tumato sa pinge tedong ya karobangero isya ko surimondri tapi witai po ko makitu tanre na tedo tatulemo menreki mato ko surimondri nasa wai de ule buat kali makatan retu nasa nama pance mak nasa magampang loki meli bembe ci ditacekeng nasa itajan nih lo ni meli bembe nasa wala de bembe le gannya rua apa ci dia ko bembe pito ko tedong apa makana guru tadi boleh memang pakai wako arung kalau siap bawa nih jadi itu kan apa ibaratnya kan akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.